حکومت شامê dibêjîtin pengava Tirkiya bi armanca dagîrkirin ji standina hin parçeyendiya ji axa Sûriyê vêkê qebûl nakeyn mafê miletê Sûriyê heye bi hemû awayekî bergeriyê ji axa xwe biketin. Rêveberiya Xweser bi awayek ji awayan ketiya emril waqi cara jê dibêjin ku wan navçeyan bi hevbeşî digel hikûmeta Şamê û serbazên wan bi rêve bibetin. Lê Tirkiya bi biryare bu encamdana vê operasyonê avakirina herêma ewle bi kurahiya 30 kîlometran her çi qas erê ji hîç aliyekê wernegirtiye. Ji Hêja İbrahim Muslim ji rovekerê siyasî ji Parîsê dipirsim. Hêja İbrahim gelek bi xêratiyê Kurdistanê stûçar. Hiç aliyek digel encamdana ve operasyonê ne. Dîsa Tirkiye serçavê min. Dîsa Tirkiye bi biryare. Bi re'ya te kî ji van herduyan dê serbigirîtin? Rêgirî yan jî dakûkîkirin ji encamdanê? Bi rastî yanî gotinê servegihandinê ku tê gotin yanî nerînê dewletên ev ku destê wan tê krîza Sûriyê wek Rûsya wek Amerîka dewletê herêmî wek Tirkiye Îranê gotinên servegihandinê awakiye wek gotinê hûn bin masê de li hev dikirine. Dema ku heta Efrînê hember wê wek dibe غوطة قسمنا رجيمي بو دما كتا إدلبي أو إدلبي وك مثلا بابي حلب وقت بي ناس رجيمي غما يعني وتركي أجر كربكي زانبك وقت بي وفقا أريكرنا رجيمي جتة يعني إجبار رجيم يروب روسيا ده تجرين أريل سر قادن دبيجن دبي أم قبول لكن للعرضة تشتكيدن شيء ذا لكن تشتكوا برسكوا بريد كي يعني إنها تركي سي وقت باحتمالات أنا يكجي شهباي يان أمبجا يان جي وقت كوباني وجافاي كوباني يعني واهريما يعني فر دبيجن نقطة كو أو خط احمر خط سور بالنسبه لتركي جبر كواليسيون ناف دولتي ودمي هاتا تشكرن شري داعش شكرن رمزيتك اخوه تركي هوالدان يعني نا كالاكفاني ام بيجن كيوني افيكو كو بحث دكن هيروجي جفاتا اسبانا هيرو سباجي يعني قال يكن avait جفاتي بحثا في برسيونيل في عملية عسكرية شبك هذا يار مسألة سوري لتركيا يعني أكثر في خالد هاتي قريدانا يعني جفاتا أسدانا هيرو سر في مجاري ليه دمكو تركي مثلا أم بيجن في Hêja İbrahim nizanim kelama hindekî kêşe di dengê we de heye eger kêşeya nizam mikrofona xwe hindekî çareser bike nizam mesele girêda internetê çi ye lê tu dibêjî evana li jêr maseyê hindekî rêkeftin kirine ku ne Amerîka ne jî Rûsyê cihê baweriyê ye heta bi awayek ji awayan yanî hikûmeta Şamê jî pêra Tirkiye vê operasyonê encam bide eger li ser astê medya û hikûmetê qebûl jî nake baş e wê çaxê rêçare çi ye rêveberiya Xweser gereke çi bike ku ketiye nava nal û bizmaran di navberê de يعني كو ام لشكري المسألة بنيرن وقت مقارنة نبرا قصده ونبرا هذا رجيم السوري قصده برجي قوانترا جبروي هاوي اما از دبنم نارينا مذا ومسألة قصده دغازه وك دبلوماسيا رجيم آليكاريا ويبك يعني جبر الرجيم السوري هيرو كرسيا كخوات متحدة ده هي الرجيم السوري هيلو مثلا انفتاح كتشيبيا لسر دولة عربة للرجيم السوري بخواه قوتنا بشار نابجي دبي اما اليكاريا دبي وي خلقي هرم بخواه شري تركان يعني الرجيم السوري قوتنا تاني دبي اما ام ديشي في مسألنا
فعليا ديكو كي ثمانية بدن قصدنا وخلق إيميل ويدري يعني أو ثمانية بي أو بدنا يروك أفكرناك هبي نبرا روسان وأمريكان وتركان أم دبين يعني دبي الملتا بس يعني خون فر هذا داي تمام ويتشاخي أفكرناك شيء اگر ریفبریا خوسر قبول کرد با لشکر روش وگرن اگر ریفبریا خوسر قبول کرد با او دالوکا کردی سر بگیره اوا ایرو روش به سریوان تده هات باگلو جعالی ترکیه و بهجت هابونا ترور امن اولهیا ترکیه تیک ددن ده اف ببا براستی أي دولة مثلا چه أمريكا چه روسيا لما كنت غازي ديالوج يعني بردارة شبكة دبي كرد بخال هافن يعني كرد بريقشي كرد لهفده بكن وراكو ديالوج شبكة ليه برسكريك كرد برسكريك أف دولة مثلا بخاده يعني روس وأمريكا وأف دولة هرمي وإيران وتركيا جبرتش أونا غازن كنيزة سوري شاربة بي جبركو كريتا سوري شاربة بي منفعتها وانت في مسألة دا نافده يعني نا تركينا غازه کو کریزا سوری چاره ببه کو کریزا چری ساره ببه چاره ببه که معناته هز ترکی جدر كبه که ایرانی جدر كبه او بلكي او وضع كونها روشه سوری تیدا شوارا باشتره کو روشه کدن چه ببه تركي يعني وقتا کو غازه مثلا دبیجی مثلا پنبران چاره بکم سر حسابي خلق رجابا يعني بوهرتنا كديموغرافي مازال عارفين تشيبو هريما جريس سري كاني تشيبو لي دبي كرد وقتجي يعني زمان دبي ديولوج كردي هر سرت كرد من ياك وكرد نبنا ياك وضريبين بدن يعني جبر تجارب كثيرة دربس دبن الحرب في كردستاني يعني ضريبين بدن وقت دبي سدما ناكوكيا كرد آخفتنا تا داوی بیرامن ل آخفتنا کردنو ببنیک هونه بنیک هونه هرن یک بیک رجع یا دیرو که کردان هیچ پندک ج هر تشتی بسری وان هاتیه ورنا گرتیه مخابن افراستیه که ادید ویکو ام بخوجی قبول بکن هیچ کسی سوجبار و سوجدار نکن اجا ابراهیم مسلم شروع وکر سیاسی ج پاریس تو هر هبی